Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast. Rero Israel ikomeje gusuka amabombe menshi kuri Gaza, aho ejo yakoze icyo wakwita ibyaha ndengakamere cyangwa se ubwicanyi ndengakamere. Turaje turebere hamwe ibihugu bishyigikiye ko Israel ikomeza kumena amabombe muri Gaza, kubera ko hari umushinga w'Abarusiya bari bagejeje muri UN usaba ko intambara yahagarara, abasivili bakitabwaho, bakabona amazi, bakabona ibyo kurya, bakabona amashanyarazi. Uwo mushinga rero ibihugu bitawutoye ni ibihe? Tugiye kubiganiraho, tunarebere hamwe abarimo kungukira muri iyi ntambara. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Ariko nanone mbibutsa yuko KDB badufitiye ibyo kunywa byiza cyane, bafite ama wine meza cyane, bakagira ama whisky meza cyane, bafite amavuduka meza cyane, bakagira n'amajini meza cyane. Ni igihe cyo guhesha amafaranga yacu agaciro twinywera ibinyobwa bya KDB biri ahantu hose. Rero umushinga Abarusiya bari batanze muri UN usaba guhagarika intambara muri Gaza, usaba ko abasivili batangira kwitabwaho. Uwo mushinga watowe n'ibihugu byinshi muri UN, ariko hari ibihugu bikomeye byatoye ko byanze kuwutora, bishyigikira ko Israel ikomeza kubombarda ahangaha muri Gaza. Turaje tubiganireho, turebe ibyo bihugu bishyigikiye ko abasivili bakomeza gupfa ari benshi, tubirebere hamwe. Nanone mbibutsa yuko KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye ama whisky meza cyane, bakatugirira wine ya litiro 3 ushobora kugura ugatereka iwawe mu rugo rwose ukamera neza mu gihe runaka. Bakagira ama whisky meza n'ama vodka meza. Ni igihe cyo guhesha agaciro rero amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB. Twinjire mu kiganiro. Yes, rero twinjiye mu kiganiro. Hari umushinga w'Abarusiya bagejeje muri UN usaba ko Israel yahagarika ibitero byayo, hakarebwa uburyo abasivili bakwitabwaho, bakabona amazi, bakabona amashanyarazi, bakabona gaz, bakabona imiti. Ibyo byose rero ibihugu byinshi ku isi byarabitoreye, ariko ibihugu 4 bitora ko Israel ikomeza kurasa muri Gaza, bitora ko Israel ikomeza kwica abasivili ahangaha muri Gaza. Ibingibi rero akaba ari Ubwongereza, Amerika, ndavuga USA, ni Ubwongereza, Amerika, Abayapani n'Abafaransa. Ibi bihugu nibyo byanze gutora uyu mushinga wa Vladimir Putin, bitora ko Israel ikomeza ngo kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Uyu mushinga ukaba waragejejwe imbere ya Loni imbere yuko Israel ikora ibitero bya kanzisi, ibitero ndengakamere kuri aba baturage ba Gaza. Isi yose rero ikaba ikomeje gushinja ibi bihugu kuba ari byo bizaba biri complice cyangwa se ari ibifatanyabikorwa by'ubwicanyi cyangwa se genocide ishobora kubera ahangaha muri Gaza. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane ahangaha muri Gaza kukivugaho, n'abafite ama podcast n'abafite amacano yabo. Ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo murabyibuka uburyo intambara ya Ukraine itangira basabaga abantu gufata uruhande, uri ku ruhande rwa Ukraine cyangwa uri ku ruhande rw'Uburusiya. Isi yose yari maze gucikamo ibice bibiri, ugomba kuba ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Byari maze kuba byajyaga gusa n'ibintu byari biriho mu gihe cy'intambara y'ubutita. Uyu munsi rero nabwo ni ukuvuga ngo kuvugira Abanyagaza ni ikibazo gikomeye cyane, kuko Abanyaburayi bahita bagufata nkaho bahita batangira kuvuga yuko uri umu-islamiste, uri umuteroriste, uri iki n'iki 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 n'iki. Ibingibi twabibonye kuri Karim Benzema watwitinze ku munsi w'ejo bundi, atwitinga avuga ati amasengesho yanjye agende ku Banyagaza bongeye kwibasirwa n'ibitero, ibitero bidafite ibisobanuro, bitahitamo umwana cyangwa umugore cyangwa umusaza. Avuga ko umutima we n'amasengesho ye biri ku Banyagaza. Icyo kintu cyabaye ikibazo gikomeye mu Bufaransa, ku buryo ubona n'ibinyamakuru binyamakuru bitangazamakuru byose twemera dusanzwe dukurikira byabigize ikibazo. Bavuga ko Karim Benzema yahisemo uruhande rwe. Ubwo bakajyamo bagasesengura, bakavuga bati kubera iki yanditse kuriya, noneho ntavuge ku Bafaransa
biciwe muri Israel mu bitero bya Hamas, ntavuge no ku mwarimu wiciwe mu Bufaransa atewe icyuma, murabizi abakurikira amakuru, ntabivugeho, ahubwo akivugira ku banyagaza gusa. Murabyumva icyo kintu? Kubera icyo atavuze ku Bafaransa biciwe muri Israel, kubera icyo atavuze ku Mufaransa wiciwe hangaha mu Bufaransa, akivugira abanyagaza gusa. Ni ukuvuga ngo yahisemo uruhande rwiwe. Ni umu-Islamiste, ni uwa Hamas. Ubu ngubu bigiye kugeraho bamugira nk'umuteroriste. Ni ikintu kibabaje cyane kiri kubera kuri ibi bitangazamakuru, kubera ko n'abantu bose bari kuza bavuga ku ruhande rwa Palestine. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko barashinjwa kuba bafite ari aba-Islamiste, ku buryo abantu bose iki kibazo bari kukigendamo buhoro, bari kukigendamo gahoro. Ari abari aba influencers kuri za TikTok nahe hose bakurikirwa ku rwego mpuzamahanga, iki kibazo bari kukigendamo bafite ubwoba, kubera ko account yawe ushobora gusibwa, ushobora kubura followers benshi, harimo ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Ariko ikibazo cya Karim Benzema cyatumye nibaza ku bantu, nibaza ahantu isi irimo kutuganisha. Niba wanga abanyapalestina, nibyo Mandela yavuze, ikibazo abantu bakunda kwibeshyaho, aba analysts ba politike ngo babyize, bize politike bagize gute, bakunda kwibeshyaho cyane, nuko iyo bari kuganiriza umuntu bumva ko abanzi babo bagombye kuba ari abanzi b'uwo muntu. Igihe cyose abanzi babo atari abanzi b'uwo muntu bakiriye, bumva ko uwo muntu ahwanye n'abanzi babo. Sinzi niba muri kubyumva icyo kintu. Nuvuga ngo niba ushyigikiye abanyapalestina ukavugira abanyapalestina, barahita bakubwira ngo wowe uri Hamas. Ni hejuru ya Hamas bakubwira ati wowe kwanza wowe uri Daesh. Uri kubyumva? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ryatangazamakuru, nibyo mujya mbabwira, ryatangazamakuru bahora batubwira ngo ririgenga. Nta tangazamakuru ryigenga ribaho. Itangazamakuru ryose ku isi rigendera mu murongo w'uwarishinze. Rero nk'uyu mushinga w'ibitangazamakuru by'Abafaransa, mubona ko ni umushinga munini bakoze kugira ngo barusheho kugira influence muri ibi bihugu byose bivuga igifaransa. Niyo mpamvu usanga bafite amateleviziyo amwe akoraho hafi abantu bamwe. Ni ukuvuga ngo na target yabo iba ari imwe, niyo nureba ibitero by'abanya-Israel bari gukorera kuri Gaza, ni ikintu kigaragara nk'umweru n'umukara, kuvuga ngo ibintu biri kubera hariya ntibibaho. Reka turebe uburyo ibi bintu byahinduka, abantu ntibapfe. Ntawe uvuze ngo Israel ikomeze iterwa. Abanya-Israel ni abantu, ntabwo bagomba gupfa, nabo ni abantu, ariko nabo bamenye ko bagomba guturana n'abandi bantu. Niba bafitanye ikibazo bagikemure mu buryo bwa politiki, bamenye uburyo bashobora gukemuramo kiriya kibazo. Ejo bundi muri podcast y'ubushize narayibabwiye, ndababwira ati ibi bintu byo kuza mugafata ngo mufite imbaraga mukirukana abandi bakagenda, mugafunga amarembo, mukubaka ibintu bimeze nka gereza, ibyo bintu ntabwo bizamara imyaka, kubera ko n'abanyapalestina mu myaka 100 ntabwo bamenye icyo bazaba bari cyo, aho bazaba baragiye. None se murumva muteganya iki niba muvuga muti nibagenda bazagaruka baze kudisturbinga abadukomotseho? Ariko ikibazo mugikemuye mwazataha muzi yuko naba bakomotseho nta bibazo mubasigiye. Sinzi impamvu abanyapolitiki batajya bicara ngo batekereze, barebe kure. Uyu munsi ye gufite ingufu uri Israel, Amerika iragushyigikiye, umeze neza, Abafaransa, Abongereza, izo superpower zose zihora mu ntambara ziragushyigikiye, nibyo. Ariko se mu myaka 100 urahamya ko ariko bizaba bimeze? Niba itari 100-200 murahamya ko ariko bizaba bimeze? Ko nk'abayahudi bagarutse ahangani nyuma y'imyaka 1000 barahavuye. Rero numva ko gukomeza kuragabana ibibazo ni ibintu abantu bagombye kwigira hamwe, bakavuga bati iki kibazo reka tugikemure kirangire, state ebyiri zemewe na UN zigihariya, imipaka imenyekane, ibindi ubuzima bukomeza. Naho uku nguku bizakomeza. None se ubu ngubu nk'abanya-Israel tuvuge wenda n'urugero, ibi bitero byabo ndenga kamere bari gukora muri Gaza biri gusiga abagore ari abapfakazi,
biri gusiga abana benshi ari imfubyi. Abo bana urumva ejo hazaza ari bande? Urumva ejo hazaza ari bande? Icyo bazaba cyo si wowe ukibakora. Nge numva ko Hamas na Benjamin Netanyahu numva ko ayishaka kubera ko imuha uburenganzira bwo kujya gukora ibyo akora muri Gaza. Nuvuga ngo Hamas idahari, abanyapalestina bajya bakoreshwa ibyo abanya-Israel bashaka bucece, bagatwarwa nk'inka, bagashora bagashyira. Ariko kubera Hamas hari birasakuza, abanya-Israel bakabona uburyo bwo kubombarda aho bashaka. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Noneho isi yikanze cyane ubwo Israel yarasaga ibitaro by'abakristu, akaba ari ibitaro abantu benshi bari barahungiyeho n'abatarwaye kubera ko bumvaga ko ni ibitaro bidafite aho bihurira n'abasilamu. Ikindi kandi ni ibitaro binini, abantu byakira umubare munini w'abantu ku buryo wumva ko umuntu kuba yarasa ibyo bitaro nuko yabarengeje shitani imbaraga. Ibyo bintu rero abanya-Israel babikoze, barashe ibyo bitaro. Hamas iratangaza ko hapfuye abantu 500, ariko niba ejo baravugaga 500, uyu munsi baba bamaze kwiyongera ko hari abakomeretse benshi cyane. Abamwe bakavuga abantu 200, abandi bakavuga 300, ariko peu importe uwo mubare uko waba umeze kose ni munini. Reka kuwumva mu mibare, gerageza abo bantu kubaha amazina, ubareba aho bahagaze umwe kuri umwe, urebe ukuntu abo bantu ari benshi cyane. Icyo ni ikintu cyakanze isi. Na babandi twari twavuze batanze green light, aribo Bufaransa, aribo Bwongereza, nubwo butaragira icyo buvuga bwo na Amerika na Japan ntacyo baravuga, ariko urabona ko nka Canada yahise ikondana bino bitero, n'Ubufaransa bwa bikondanya. Ariko se gukondana n'icyo rimwe mwatanze green light? Icyo bintu ndumva nta kintu nta hantu bihuriye, ni ukwiyororotsa kubera ko bigaragara ko ibintu byakozwe ari ndengakamere. Ibihugu rero by'Abarabu byarakaye cyane. Ibihugu nababwira nabyo byo mu Burayi nabyo bishaka kwitandukanya n'ubu bwicanyi Israel irimo gukora. Hari n'abanya-Israel benshi cyane barimo kwitandukanya na leta yabo, kuko biriya ni leta iri kubikora. Baravuga bati nireke kubikora mu izina ryacu nk'abayahudi. Benjamin Netanyahu n'abazayonisti niba bashaka gukora ubwicanyi babukore mu izina ryabo, ariko ntibabikore mu izina ryacu. UN iravuga ko kurasa ibitaro, kwica abaganga, kwica ibiki n'ibiki, ibyo bintu bitandukanyije n'amategeko mpuzamahanga. Aba bose ari uwo Macron wavuze, Macaroni, ari abayobora za Arabia Saudite, zahe hose, abo bose baravuga ko icyabaye ntabwo kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Kubera iki mutavuga ko uwabikoze ari umunyabyaha agomba gukurikiranwa nk'uko mwashyizeho ngo mandadare za CPI zabo? Za CPI zabo murazumva, za CPI za nkiko zabo mpuzamahanga. Hari ubwo muri kumva hari mandadare kuri Minisitiri wa Israel? Hari ikintu muri kubyumvaho? Ntacyo. Rero nimbabwira ngo system igiye gukorapsinga, igiye kugwa, ni iki ngiki bivuga? Kubera ko iyi system yaraduhaburaga itubwira ati democracy, human right, uburenganzira bw'itangazamakuru, iki. None uyu munsi uravuga ikintu YouTube ikaguhagarika. Uyu munsi uravuga ikintu itangazamakuru ry'Abarusiya ryose ryarahagaritswe. Uravuga ikintu mu buryo bitekerezamo ngo uri umu-Islamist, uratanga opinion yawe nukuvuga ngo bya bindi byose baragiye barabifata babikubita hasi. So uyu munsi rero nabo ni ibihugu nk'abandi. Nk'uyu munsi kubera ko reba nk'ubu muri karagace k'uburasirazuba bwo hagati bita Israel model ya demokrasi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reba ibyiri gukora. Rero niyo mpamvu abwira ngo iyi system igiye gukorapsinga, kubera ko amahame bagenderagaho barayahinduye, amahame bagenderagaho byabaye ibindi bintu. So rero numva ko
iyi ntambara ikomeje kwibagiza ibihugu intambara yo muri Ukraine, akaba ari ibintu Vladimir Putin navuga ko bimuhaye agahenge, kubera ko inkunga zose na Biden arazahugera ahangaha muri Israel kugira ngo aze gutanga go ahead y'ubwicanyi buri kubera muri Gaza, ababwire ngo courage, araza kuhaza. Ibi rero turakomeza tubirebere hamwe, aya mato bakomeje kuzana hano bitegura kuba bahangana n'abanya-Irani, turakomeza tubireba, ariko icyo twasengera nuko iyi ntambara itajya mu bindi bihugu, kuko cyaba ari ikintu gikomeye cyane, cyababaza abaturage bose batuye ku isi ahantu hose. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane, turakomeza dukurikirane turebe ko hari ahantu imbaraga zishobora guturuka zatabara aba banyagaza, kuko bamerewe nabi cyane. Murabizi umupaka wa Egypte uracyafunze, Egypte ntabwo ishaka gufungurira imipaka, kuko iravuga ati abantu nibava hano bakaza kubanga muri Sinai, Israel yahita ifata ubutaka busigaye, tuzashiduka tubagumanye igihe cyose. Kandi ibyo n'ibihugu by'Abarabu byose niko bibona, biravuga biti nibagume muri Gaza, niho iwabo, nta handi hantu bashobora kujya, bahangane kugeza Israel yemeye kubaha igihugu cyabo. Gusa icyo nashaka kuvuga muri iki kiganiro ni ubusumbane buri kuri iyi si. Abantu muvuga ngo za demokrasi za hehe, mwarabibonye mu Bufaransa biremewe kwigaragambya ushyigikiye Israel, ariko ntabwo byemewe kwigaragambya ushyigikiye Palestina. Mwarabibonye za tiyagaza, benshi barafunzwe n'ubu ngubu. ni ukuvuga ngo ibintu byaragaragaye, bya bintu batubeshyaga byaragaragaye. Twamenye ibiciro makuru yaguraga gaze muri Afrika, ariko mana yanjye we, twamenye ibintu byinshi bigiye ku mugaragaro, ku buryo mvuga ko isi igiye kubona agahenge. Hari ibintu batazajya batubeshya, ya maraporo yabo bahora bakora ku bihugu ngo ya za Human Rights Watch. Ibyo bintu rwose muzajya mubizana tubabwire tuti mwageze muri Gaza, mwageze aha n'aha, ese mwisuzumye, mwamenya abo muri bo, mwamenya ibyo mukora. Kubera ko ibi bihugu bishyigikiye ko Israel ikomeza kurasa muri Gaza, nge mbara ko nabyo amaraso y'abanyapalestina abiriho. Ushize nababwiye akantu mbabwira ko Zelensky yasabye kujya i Tel Aviv nawe kugira ngo akore highlight, agaragare ku mateleviziyo n'iki bimwe byiwe bayiyamamaza. Bamukatiye rero, bamubwiye bati it's not the right time, ntago ari cyo gihe waza, sibyo. Bakaba bamukatiye rero uyu Zelensky ntabwo akigiyeyo ubu ngubu, ariko ukaba wakomeza kubyibazaho nyine uko bimeze. Amahoro kuri mwese rero, mukomeze muryoherwe n'ibinyobwa bya KDB, wine nziza cyane ya litiro 3 igura make, whisky, vodka, gin biryoshye cyane. Amahoro kuri mwese.